Elias TV. Munzanyangana kudziwa yokotano arena isido. Twins mission for life. Ndikane ndiye ndazwera. Ndikane ndiye kas. Ndikane ndiye ndazwera. Ndikane ndiye ndazwera. Ndikane ndiye kas. Ndikane ndiye ndazwera. Ndikasiada ndukula mabere angapata shindu ningana mabere agundazo dziwo piga shipere bepi ubura washa haupere bepi ubura washa haupere nikasiada ndukula mabere angapata shindu ningana mabere agundazo dziwo piga shipere bepi ubura washa haupere bepi ubura washa haupere bepi ubura washa haupere ndikane ndiye ndazwera. Ndikane ndiye kas. Ndikane ndiye ndazwera. Ndikane ndiye ndazwera. Ndikane ndiye kas. Ndikane ndiye ndazwera. Baby nukusia tangwe una mafia bode vunza diria alikutitiwa gode una mpia alikutitiwa gode niwe patia ungashira busi ninkubia dikana wanza dawasia wakaira sambo putaria ine ndidawa pia wakada kundibendwa na mapachia lelelele. Ndikane ndiye ndazwera. Ndikane ndiye kas. Ndikane ndiye ndazwera. Ndikane ndiye ndazwera. Ndikane ndiye kas. Ndikane ndiye ndazwera. Ya familia ndukusanya sikurine pano ndikhalala ndingakasa kulola mashenene nkasokolola nato ndazwera mimi ndazwera. DJ Angel producer shepu tutone bosi shule patusini. Ndikane ndiye ndazwera. Ndikane ndiye kas. Ndikane ndiye ndazwera. Ndikane ndiye ndazwera. Ndikane ndiye kas. Ndikane ndiye ndazwera. Ndikane ndiye ndazwera. Ndikane ndiye kas. Ndikane ndiye ndazwera. Ndikane ndiye ndazwera. Ndikane ndiye kas. Ndikane ndiye ndazwera.